Kulumakli siya li kakwa Jesucristo, Jose baom San Mateo. Rachale sa ibain la ishak tsip utak warise, kapag alwesh, panakchanchanesh limuklepal kamenak chunimbil, chinausril paleblirish, abanchisa nuhenakep chish bakel kamenak, utchishunil li kakreru chitsachnil. Hokanakilaesh, ti kechor yalchiroil poyanam, abanchisa nuhenakesh kipalat utmausilal. Rachale sa ibain la ishak tsip utak warise, kapag alwesh, panaknekijish muklepaleb li propet, utnekerutsohiru lishmuklepaleb li tikepchor. Utnekije, puitasho kwanchak sash kutanep li kanaka chikwa, inkarak sho keng chirishep chishkam singil li propet. Chihokan kejeterib, utnekije naklaesh ralash kaholesh li shekam sing reb li propet. Chenuho presipi lishpislep leina le chikwa. Ratin likakwa Jesucristo.
Nilaot ko'y nilailan, takakaisas ka ba Jesucrist? Mahalin na ron makomplet, palabas kayang pelidiyos. Nilaot ko'y nilailan, takakaisas ka ba Jesucrist?